Uba sniaw bhalang dhar, uba dayu MLA jongka nartiang constituency, bat ubalong ru usembut menteri rang ba ke sorkar jela, haba keren haka wei na kijingelang paj ba, kabalalong haka khatsau tarik unaitung arhajar arpun reu, haka snong mau lengkung, ka snong ka badang ha papo ka mahoti constituency, ula keren pensyai halor ka jingsha keno, ba ke sorkar ka shim da ka ram, bat ka dap ram, ka bau loong, baka ne borok ka ditang ka jingkran kulmar bat ka jingkeno. Hendrai ke sorkar kamdai ke badap ram, namar baka sorkar kamla ban shule kat bamon, hendrai ki don ki kendon ki ain balabu, bat haba ke sorkar ke shimram, ke shimbit thik na ke benta ke jingdon kam jong ke jela, bat hadu menta ke sorkar hi, ke klem ram. Ka sorkar NPP led government bapher bani ke sorkar. Ka sorkar ka parti gomjuk don por bandikan berginu-ginu bakan labla ngibun kampan train matapai ba udung. Kibru ke laki laka. Handai ka sorkar betai kan hapsa kremi. That is naturally in politics. Dan hikwa sorkar don cu bakan gikot ka sorkar tiak sim dari sorkar terikam. Lalu udang so kalau boleh tunduk udang deh. Lalu so udang tang suara bahkan bawa suara tang mapendon nata. And that is naturally in politics. Kabas ngau sarundong ania tu ipi pai ba ang iyo pindon ini por in campaign social media ini artio belak lek. One union minister prakandai mudah po silong. Tang po silong kiwan do prakandai mudah. Hakiwai isti kimjo uta. Handai kadingyo Snow betul ni kitim jongki. Kiong yo snow bag sorkar mikhalia ka dai ka wain sorkar batrai bhawa ya ka nugo phone bag sorkar india ka ai. Kata kami election tour ka Union Finance Minister. Kami no Transport Union Minister. Hakajo ka por. Kabudang kan tu ka por po larati yang tai. Ugat ka liji. Don't ki project bu manorim, don't ki project bu integration ro, gimana ada train. Laya jar kumur, plus minus. Announce penban hak jo ke polsa laya bu kendai haja kuman ayah ke kalian marga dek sokat ke bateri hok. Handai dorang ki beli ki bakal kulmar sepo pun gini ki bagi parti ke sorkar ka sim dagaram kadap dagaram. Bala ini there is a guideline juga guys. Murah ni kum sorkar ni lak menlek kat bamon. Walau beliau private lupa kelas simram kabanggarak ni kali motor borok koi. Nilai dia the lawmakers. Dan lagi so tu yang ai kebile, we are not fit to be leader ngano yeti. We are not fit to be leader of the state of Meghalaya. Dan lagi simram ni kami so tu ai ngisim. Ngisip ke lain tipe bak jom. Lepas nantam ke MD governments pimjoi komunik sorkar ke barak di lagi pau hajar keluar mereka lagi sepak keluar. Hanya berpeling memsung tuk bat songsi banong badai ginong yang lama hari keong bak sorkar ke dapram tak syak. Ini tu dapram dah. We are very much within the limits as per guideline by Union Finance Ministry.